Justement, le problème, انا ما دبراي Le truc là, classer les problématiques dans un contexte socialiste, capitaliste, etc. Je trouve que parce que chaque ça a ses spécificités. Donc tu adaptes un peu de ça et de ça pour constituer un système de fonctionnement qui pourrait satisfaire la majorité de de la population. Sauf ceci dit, il y a eu à l'époque, nous connaissions les entreprises publiques, par exemple, de l'école, de l'université, de certaines sociétés, son ETEC, son ELEC, d'autrefois, elles étaient quand même, elles étaient l'on allait. Elles étaient plus ou moins productives et elles produisaient des choses intéressantes. Son ACOM, il y a eu comme une sorte de sabotage de ces sociétés pour qu'elles ferment, pour qu'elles fassent un déficit. Mais sinon, à l'époque, elles produisaient quand même du matériel. انظر مسا مرة بن يونس ما كيوفق في ثمسة قيل معناها قبل سكسيني كنت كلي في كاز سكسين مسا رب بن يونس سقات نهضر في سيرتي تمورت تسيرتي تاعت اللي تجاره وغير لوفيرتور لا معناها لا رياليتي او فون نو سوم انكور ان بي سوسياليست مازال سوبونسيوني كي مازال نسوبونسيوني لوتيل مي يغلق اسن في كيدريمان لوزن مي راح هذه يخدم اسنرني سورديين هذاك باك شكون نضحيو غير دي قاري ابراهيم باسكو لا دي شوز فوندامونتالمون جوست